My name is Sarah Fransson. I'm 17 years old and I live in Malmö, Sweden. I'm currently a senior at Sundsgymnasiet and I swim for Vellingenäset Simklubb. My specialty is long distance freestyle. Hun er bundsvømmet på 4 gang. Emma Martin på bane 4. Gået en overhånd mod bare 300 deler i sekund i forhold til Sarkudme på bane 5. Så lad os se om det ikke bliver lige så spændende som på livet. I år 5-6 100 deler i sekund, eller 1600 deler i sekund foran Augusta på bane 3 i Elite. Vejen mod 75 meter er det bane 6. Naja Kampmann og Sarkudme på bane 5, der har taget tid. Det bliver spændende mellem de to. Det vil bare se ud som om, at det er Naja, som har en lille overhånd. Et år yngre end de andre. Det er jo ligeglad med. Der. 0:34 til Naja Kampmann og Kategori 10 banemannen Erik Berglaston från HS. Bana 1 Christiansen Helsingborg, bana 2 Gillingen, bana 3 Kerstin Sedlund HS, bana 4 Josefsson HS, bana 5 Alice Kristian HS, bana 6 Laura Battler HS och bana 4 Norman HS. Trots 5 delägare, 1 till 5 på vägarna 1-2-0 och 6-2-20. Lämna så har vi överledningen. Mål på 1:08,4 själv av vägen 0.